abasekho, or you've suffered from sense of belonging, peer pressure. You wanted to prove a point with no nami ngijita nami ngiphume emzansi ningagcwala ngayo. So ikula kumosheka zonke izinto. So i-crime commit i-crime enjani? Commit robbery and house arrest. House arrest. Yeah, schedule 6. Schedule 6. Ish. So niboshwa nini? Niboshwa 2015. 2015. 2015. Yeah, and trial without no pay. 2015, 2016, 2017, no pay. 2018, 13 plus 13 is 26 years. Yo! Angizwe ngathi ngiyahlanya. 26 years plus 3 years yase trial. Yes. It's 29 years. Yayibona. Futhi phela wena ushizile bangakagwebi. Ish. Ngathi mabacethe unkwe ngathi ngabe kudala ngavuma lento ithi singabe sina 3 years esikoleni. Yeah, ngabe seyigijimile lento. Yayibona. Bathola ukuthi sekulate. Yayibona. Beninga akabo accuse ecaleni. Besi2. Beni2. 2. No 2 banithola skeldag. So 2 basithola skeldag. I choose number 1. Yini. I choose number 2 maqala. Mina bangishaya na 13 years. Yeah. Robbery. Babuye bangishaya na 13 years house arrest. I choose bangishaya na 13 years a position of firearm pair. Yeah, the position of illegal firearm. Bangishaya na 13 years. Bangishaya na 13 years. Azang kuchild yakho no I choose macala wakho. Azang nicabane nje as friends. Nijikelane nje along the chain empilweni nje. Kanenze izinto maybe kube nalo betray umunye icala ngoba selenzima omunye abone ukuthi no omunye kumele ayejele omunye kumelanga ayejele. Zanele ukuba khona into ezinjengalezo. Yeah. Because manje besebafuna ukwenza mina state witness. Okay. Ngayiphikisa bathatha I choose bafuna ukumenza state witness. Wayiphikisa nayo yabona. Yeah. Bathi mase sibuya ke manje sesigwetshiwe ngamtshela I choose yabona ngabe vele besiyenzile le state witness nami ngesenzile bekufana ngoba nawo nase siyabhantita manje ayikho yena. So mina now asike so. Yeah. Uyangithola. Yeah. Ngoba from outside yazi Davidson. Yeah. Language. Yeah. So Itali yabona. Wena ntwana wena ngiyakubona lewe makhona iba la. Yeah. Wachoose ejele zangathatha umthetho. Into wanginceda ngayo ngambonga ngathi sathi saqeda isigwebo. Yeah. Ngathi ngizoprotect ntwana zangathatha umthetho. Yeah. Mina ngathatha umthetho ngoba unongoloze ejele. Okay. Because of what? Small ngangena ejele. Ngisathanda ismokolo too much. Ngithanda ismokolo kakhulu. Yinto yangenza ukuthi yangilela ukuthi ngcine ngivele senginongoloze. Ngoba ismokolo operator abashaya umthetho. Kuzungene intweni lapha wabona ukuthi no ngcono nami ngithatha inamba ngizokwazi ukuthi ngiphushe imokolo. Khona ukuphusha imokolo zami kahle. The worst scenario enomboleni uma soshaya inombolo yini into ohlangabezane nayo? A bad ongathi uyitshela i-youth manje uyitshela abantu abamamele bazokwazi ukubona ukuthi ijele is not a good place inombolo kufana ukuthi usayine noSatan. The worst scenario. The worst scenario. Kumbulela ngelinye I choose wami yavuka ekseni. After phaka vele uzakini. Uthi Jombonile lapha eseyilini lapha manje. Nelinye time lapha everyday la time lela. Shuthi I choose bamfuna. Yabona? Yeah. Manje bababhizi bamfuna kanje and bayambona ukuthi oh lo I choose kanje. And manje masinamsukela lo muntu lo uzotshela I choose wakhe. Mara aski kumele sishaye I choose wakhe nebomb kule section ayekwenye isection sikhona ukudila nontwana. Yayibona? Yeah. Manje intwana makeza ke mazongitshela ukuthi ejo lapha esele nangilala everyday babhizi bangikhwatha bangivuse in. Ngoba nami ngisesejele ngisahlanya ngakabheki ukuthi kumele ngifunde ngiphume ejele nginani bekena ngiyabhantita la ngizotshelwa ukuthi na uphethe ticket lami nami ngiphethe ticket lami yabona. I choose ngeke sizwe ngalo madala simlanga. Yeah. To find out umadala uyinkokolo. Big 5. Oh. I didn't read
ukuthi uMadala we-Big 5 mina ngihambile ngawo uMadala yeke kusukela lo muntu ubhizi umvusi ebusuku kanje nakanje le nto izokucabanisa nayo athi hayi manje ezoro ingedima kancane ngoba nami sengihluthulekile no athuse kahluthulekile ke manje phezu koMadala uMadala uyaphakama kama sesizwa hey Mthaka esela 5 sengiyabona ukuthi esani la singabishayisana izitimela ngenye indlela yabona sengiyabamba esani lo muntu i-Big 5 sengenzakalani sekumele 28 and Big 5 sishayisane le manje vayani vayo achoose and achoose bacela ubani lo muntu kusho ukuthi enombolweni njengoba sesokushayisana izitimela kanje beyivuma ku-Big 5 ukuthi ayidale lento bekafuna ukuyidala ngenombolo yakhe beyivuma and then wena ngenombolo yakho njengonongoloza ayivumi uachoose Makhala wathi mina ngibheke sonke isibani nithi unongoloza uyobhekile asomdala omncane isilimo konke bangakini unongoloza as the last uyophetha ibhilidi uye inkosi enkulu injalo and then konke lamanye amakhosi lawo amancane affiliate under yena okay so inombolo leyo that was the worst scenario wathola ukuthi manje sekuba ngenye indlela ngicina sengisema-ofisini sekumele ngicharge kumele ngi-explain ukuthi kwenzakaleni ini seyangidonsa futhi enombolweni yangibuza ukuthi into ubani lo wena bomstand up ngithi achoose but ayibhalweni akekho achoose ngithi amara nina nayifake inombolo nathi so defender lonke ibhilidi lakanongoloza akekho yoceka sikangako bathi ngihambe ngidefenda nge-experience yakho irrespective ukuthi wena ushaye umthetho let's say intwana yangena ejele manje bengekho aware ayazi next indlule endaweni e-wrong ngesikhathi esi-wrong innocently accused bayayibamba izitholise emabhilidini ejele will you advise ukuthi inombolo i-grand or ayikho grand? Inombolo ayikho grand. Why ngithi inombolo ayikho grand? Izokushintsha your mindset. Ngento lezi wena ucabanga ukuthi uma ungena ejele. Ngento ukungena ejele bakutshela kunani nama-N courses uyakhona ukufunda N1 to N6 uphume sewunama diploma nani. Mara inombolo yoyishintsha yonke leya mindset because ubro. Mina mangicala ngifunde imfihlo angazongitshela ngalendongo. Sila asambe sokheni ubani, asambe sobheka ubani, asambe soyenza in. Your quality time ayisekho. Awusana sikhathi sakho so yabuswa. Uyangithola. Kushuthi mase kunento eyiningi. Yiko nami ngithe mangiphume enombeleni, ngiphume sewu-late. Esigwebeni ngabona ukuthi esani la ngiyakhona mani no phela ngisaya ngaphandle angizofela la ejele yona yasho inombolo ukuthi unongoloza ubholela istage mara mina angisunongoloza mina nguzulu ngeke ngifele la ngaphandle ngifika ngiphetheni ukukhombisa ukuthi I've learned something nami ngifundise nencosi yami ijele kusona phela uma uphuma enombolo uma uphuma ejele ngu-general ncusi yami mayifika ngaphandle ngomtshelana ubugeneral bani ngoba ngaphandle kunama-general angempela the real ones the mafians nabo-general bamaphoyisa abo-brigadiri and then nawe uyavela endlini uzoba yi-general endlini so eDanyani yini into ozifundile eDanyani ophume nazo ngaphandle ezikusebenzelayo manje ngaphandle usempower ngani ejele? How did you sharpen yourself? Which are the elements or the tools that you used or you've loaded ukuthi mawuphuma ngaphandle ube umuntu otransformed ophila impilo efana nabanye abantu abangakaze bangene ejele, abantu abaziphilela innocently, abazisurvivelayo. Ngicethe umoya ukhata kuthiwa ukhila.
hayi la khata ngimkhohle bengithanda everything mina into yami bengiyenze ejele bengenza sure ukuthi ngidlala nginesimokolo kufuneka imali kumele ngithume ubani ayothenga inyawupe inganda mara ngibhekile ukuthi ngigcilaza umphakathi ngisenganaphakathi kusho ukuthi nangaphandle ngithengisa inyawupe ayikho lento yami lengiyenza sengayikhatha le fika le khata ukhila lahlala nami phansi lathi intwana udume njenge-BMW ngathi why akuyalazi i-BM wonke umuntu nje ufuna ukuba ne-BM wena imoda yonke zoro yini ungathathi legama le-BM wabona wonke umuntu i-BM idura kanjani uthenga kanjani nawe sukuthenge udure njenge-BM athi mara time usho ukuthini athi ntwana uwuintelligent ukhona ukwenza lokhu nalokhu la ngaphakathi kwalesigubhu khona ukudizayinela isikeke ngisifake la ngaphakathi nama-sticks ngisidizayine ngivule la ngisifake siphelele ulwandle ya sisibone nasi lesikepe siyaswima ngaphakathi ngikhona ukudraw ngikhona ukukhuluma ya in-drawings bengenza ama-plans almost ama-plan wezindlu le time alithi hayi wena wawungafundi la kunama-courses funde siqhubeke ngesigila ubone ukuthi yini into ongayenza ngidaya athini athi ingena ama-courses funda ama-course ngaphasa tholenye awuthi bathi Eugene Mphithi i-artist uyadraw ngifunda ama-courses manje ngibhizi ngithanda i-drawing yabona mara mina ngenza i-drawing yamaplan mara nale yayenza ngiyayithanda angena ngakilo i-drawing but hayi nasi certificate sakho se-drawing ngiyasibeka for 3 months ngenze lokho ngithi angayenza nala 3 months ngingatholani udaso kunika esinye futhi angishaya nala 3 months futhi i-drawing 6 months but hayi nali class afundise abanye abantwana with how to draw ngithi avele bamnika iclass sengiyafundisa lapha ngifundisa abantwana ukudraw ngapha ngibhizi ngenza ama-courses